Adi hingke जों मियानि बुवाग्रानि प्रेस मीट जतन नुबाय खोना बबो सायखना रखा आबुंका फार्स्ट एबार रिजनल पार्टी नि इंगे काइसा मैनिफेस्टो दिखलायजाखा आ मैनिफेस्टो नि बिसिंगो अनेकटा पॉइंट्स रok tongo आ पॉइंट्स नि बिसिंगो जों ताबो काइसा पॉइंट्स न पिक अप खाय डिस्कस खालायनो ब्रीफली खाय का मंका स्पोर्ट्स नि बेबादे जों ताबो सालायनो का स्पोर्ट्स नि बेबादे ताम फेसिलिटी तंना आरो ताम अलाउंस रok तंनाय आरो नि जॉब कोटा रok बाहायनाय आबरक जतन जों ताबो भिडियो डिस्कस खालायनो किसा ब्रीफली खाय नक नाय तंदियो भिडियो फायथागो Orang nugi makna sports ni bebate tam sujok tong abo 7ta points sujok tongo जोंहा 7ta points ni bisingo kaisa kai discuss khalayen aro जों nugi makha kaisa state ni first sports university khologanai jafrut Tipra motha rok sarkaro faika angke ke जों tabo second point no nugi makna bongni bai kaisa special fund bo tongnai bongno promotion khainani bagai a jaga 3ta sports ni bagai recommendation rijak tongo ka 3ta sports ni mungka MMA boxing tai athletics hingke जों aro tabo nugi makna third point no tam saka kaisa international standard stadium tangi rijaknai football cricket aboni yagulo indoor game ni bagai bo kaisa stadium tangi rijaknai जों फुटबल न साइमा का अलाउंस रक जो ताबुक स्टेट नि होइते रिवार्ड्स रक मान तंमानि आबो रक न बो ताबुक बारे रनाय फॉर एग्जांपल ताबुक काइसा रोम दि ताबुक स्पोर्ट्स पर्सन काइसा तंगो बनि अलाउंसेस रक मान तंखा बो XYZ गा आबो आसक बारिया कबो कमिया गा आबो रन बो Tipra motha rok जेफ्रो सरकार फाइका अंकनके ओ अलाउंस रक न बो बारे रनानि हनै साका मैनिफेस्टो बो बुबाग्रा के जों ताबो 5 point no nugima kha je sports quota ni job rok tokmani je chakri tokmani sports ni aboro fill up ongje rok no dati no fill up khainai hinai saklaika point number 6 जों साइमांका special training camp bo khlaijangnai sports person rok ni bagai jahate boro ulotai bo expert ngai jat bongno je trainer tongnai borokno je train khainai phainai borok hungkha agini championship ongi phaijak borok national level aba international level o thungi phaijak borok phai sports person rokno train khaipainai tebo jahate ulotai bo expert ngai jat hingke aro phaisok paika chini last paithak point or saka olympic haike no state bo kaisa organize olympic game organize ngai abo khai every year no ngai ga jaga nung ang joto je sports je interest tongnai da je expert tongnai je talented tongnai borok nungni bage platform abo khlokjangnai jahate bongni talent rok no groom khaimana highlight ngai spotlight ngai jate ni ability skill bo develop ngai abo haike no sujakha bubagrani manifesto Let it go, make my body go, make our bodies high.